kao iza grad, crkva, što govori Mitrovica. Opušteno, Mitrovica. Da ne bi ispala kao neka prozivka, ja prvo da kažem. Mitrovica, isti kurac koji Ruma. Što znači prozivam i Rumu i Mitrovicu. Nisam od ovih pristrasnih kao Ruma ludilo, Ruma show, a Mitrovica kao du. Ne. Ja sam recimo u Mitrovici bio u istrazi. Fini momci jedan, stvarno fini. Bio jedan... Su ga zvali Veselije? Ne, bio jedan... Ne znam šta je uradio, ma ništa, predio nekog kontaža. 2-3 puta, tako 2-3 čovjeka, u 2-3 navrata, u svake godine. Što znači bilo tu dela, ohoho, mada kada ga pogledaš rekao bi, pa on mrava ne bi zgazio. Čuj mrava, ma buba švabu ne bi gruno prvi što dohvati, kao što je tu meni za petaljka. Znači, buba švabu čovjek kad vidi, njemu se baca pegla, kao što se buba švabi beži kad vidi tebe. Što znači, ja palim svjetlo, buba švaba hvata šturu, ja hvatam petaljku, jurim buba švabu, udaram po kupatilu, ubijam nedužne muve koje su se tu zatekne, rušim paukovima kućice, mrežice u ćoškovima, jadne male bespomoćne mušice koje još nisu totalno stasale da lete full kao muve, totalnom razjarenošću struja vetra, pokolebavam da padaju dole i dole, dok im gnezda ostaju gore i gore. Šta sam još uradio? Znači, ureći tu jednu svrljivu buba švabu. Gde sam došao buba švabe, neko? Znači, ne bi buba švabu zgazio koja ga zove masovni masakr svih insekata u kupatilu. Znači, buba švabu čovjek ne bi zgazio koliko je dobar. Koji pić ovaj, nije kurac dobar, nismo njemu pričali. Da, brat, došli smo na 6. temu. Nije bitno, ali smo stali kod toga kako čovjek neki, ne znam koji, buba švabu zgazio. Ali koji čovjek? Đura, ba. A Đuri nešto drugo pričao, bilo je poređenje Đure s još nekim koji buba švabu ne bi zgazio, ali ne znam s kojim, nek bude sa mnom. Iz zatvora, brat. Da. Ja ležim s čovekom, jebote mrava, ni buba švabu ne bi zgazio. Znači buba švabu. Dobar ko lebac. Oni ga uhapse, stave u ćuzu. Drugi čovjek još bolji, potupo se pijan, razumeš, napali ga bu, nosno, kriv, izvadio čakiju, prosto čovjeku creva, čovjeka zašili, živ, ostao živ. 6 batice godina. 6 godina za samoodbranu koji ga je ovaj gaši. Ovako creva proso, batice, to ti je plitka ranica, creva ispadaju brzo, znači ne treba budu ni teške telesne povrede. Znači ogrebotina, lake telesne povrede. A on je kriv što su njemu creva ispala kroz tu malecnu ogrebotinu. Znači sudija, lake telesne povrede. Lake. Znači oni njega malo ne grickolicom, rezno, kakva creva, šta ste vi vidjeli. A vi dok ste došli njega sušili, ako su mu ispali creva, ne bi on živeo s crevima koje mu se vuku po trotoaru kroz prašinu, gdje mu se mravi, vataju i larve. Da li ste vi normalni druže, sudija? Znači vi ste došli, vidjeli gotov rez. Možda čovjek operišu slepo creva pre 10 godina, to je taj rez. Ovaj laže. Kakvih 6 godina? Pa on kad izađe, on će biti mator čovjek. Znači moći da prca priča kako voli Viagru, što znači voli devojke, voli žene, voli devojčice. Ajde, otko znam sad devojčice, manje više. Mada ih više vole nego što ih ne vole. Ja baš ne volim devojčice, ja sam antipedofil koji smatra da su devojčice sve ispod 20 godina. Što znači, brate, sve su devojčice, prcaju se ko štuke, sise su im velike, guzice ovolike, tange nose, mame ih takve pustile u grad i onda bude, prcuje kulpa, kako je ne bi prcao kada je vidim tako razgoličenu, kao u pornić da je krenula, brate, tako sam gledao pre neki dan na Pornhubu, neki pornić pa mi kompjuter zarazio virusom, što znači one idu, raznose viruse, takve bre, ja dođem na bodem sida odmah. A mama kao, ti si silovinac, ti ili si tata ili si je silovo pa u zatvor, ili si tata ili si je silovo, ili si tata ili si silovo. Batice, pa rođeni otac bi je silovo kad se takav pojavi. Maskira se čovjek ne prepoznaje, stavi maskare, stavi šlepere maskare.
Ne, maskor sam rekao. Staviš lepere pudera, ruž za usne, preko ruža labelo, preko labela karmin, ja je poljubim. Matice, usta mi se ojedu od kiseline, ja ne znam kako se njena ne pojedu. Valjda imaju neke tajne antizaštitne, fluorescentne folije koje stavljaju da bi se te nanose silne hemije izdržala. Ja kad donesem hemiju, ja donesem ovde, da mi ovde, jer jetre iznutra ne vidi se, batice, razumeš? DMS-ova, da vidimo nešto. Gledaj, ko hoćeš, pusti me završim, gdje sam stao? A dobra to nas pika da i Čale hoće da jebe, brate, kad se tako skonta, a? Kad se obuče. Šena dovezuje čovječe, kad si ja pričam. To je realnost. To je realnost. Kao što si rekao, realnost je surova. Ništa nije surovije od realnosti. Zašto? Zato što mi kreiramo svoju realnost, a mi smo mazohisti. Kad bi normalan čovjek kreirao sebi svoju realnost ovako da pati i propada, bre? Razumiješ? Znači, mi smo mentalni mazohisti, nesvjesni toga. Mi sebi uništavamo živote. Znači, jebeni ljudi, slušajte lika i čao, brate. A što je rekao? Znači, ljudi nesvjesno sebi kreiraju život da pate, da rade za novac, koji u stvari kad pogledaš na Marsu ovo, kako se podbaci, kakvih 200 dinara, zadnji su na vidi, ovo ja sam na Marsu, kakvih 200, ovo je papir, brate, ovo je manje od papira. Ovo je štednja papira bez za koje mi kupujemo sve. Jeste vi svjesni za kakvi, mi za parče papira robujemo. A smo sami sebi to kreirali, dopustili u stvari da malo veći od nas to nama kreiraju, jer mi nismo sposobni čak ni to da kreiramo, koliko smo retardirani i zatucani. Znači, mi nismo sposobni sami da kreiramo svoje novčanice, da kupujemo, pustili smo druge za nijansu pametnije da nama kreiraju to za svrhu svoje dobrobiti, kontaš. Pa ne, ovo sve ovako, sagledajte jednu planetu, od najsitnijih detalja ide u jednu jedinu piramidu, što znači sve što se dešava na planeti sliva se u jednu jedinu tačku, jednom jedinom liku u korist za kog mi ne znamo, za kog nikad nismo čuli, za kog ni masoni nisu čuli, jer su u senci neki malo veći, a čak i ti malo veći su možda tek načuli za tog jednog kome sve ide u džep, i to ne iz zemlje, iz cele vasione, razumijete? Iz cijele jebene vasione sve ide u jednu tačku, a mi smo jebene amebe u tom razvoju. Mi smo na samom početnom nivou te piramide, mi se ovako, mi sami sebe jedemo, bre, ste svjesni? Znači, početna faza, početni nivo, fizički nivo, od suve fizičke materije koju udariš ne prolazi ništa. Jeste svjesni da je materija koja je samo za 2 nijanse finija od fizičke, astralna materija kroz koju prolazi sve, kroz koju prolazi svetlost. Mi smo na početku, ljudi, shvatite da smo mi amebe, jebene na početku razvoja velike piramide. Kad umremo, idemo sljedeći nivo. Tako idemo dalje i dalje i dalje, dok ne dođemo do kraja, dok ne vidimo svrhu i slijemo se tom jednom jedinom božanstvu u tačku. Za mene božanstvo, u stvari, za mene ove stvari koje navedem su jedna stvar. Duša, podsvest, Bog, božanstvo. Ne znam još kojim religijama, koje kako to nazivaju, ali to je u stvari jedna stvar. Sve religije su jedno. Znači, sve to je jedna stvar, samo je različitim narodima prikazano drugačije, jer recimo za njihov mentalni sklop i njihov mentalitet tako odgovara. Znači, za svaku religiju se našao kompetentan čovjek da je dočara na njihov način, kao što Kinezi Kosoki. Krenuo. Mogu pustiti neku tihu muziku pozadnje, ali ja tu sjedim na stolici jer tu se baš lijepo vidim. Malo snimam. A tu moram sjedim dok snimam, stavim kameru prema ovom, ti pustiš pesmu, sediš pored. Ne, brate, ja odgovaram ljudima. Brate, pa pogledaj koliko tebi ljudi. Dobro da ja da sedim, bre. Daj da mi ja odgovorim, aj staj Pavlić.
Evo, znači, 3 minuta, samo jedno ispričam i krećem odgovarati ljudi. 3 minuta. Gde su stao? Znači, gde su stao? Masonija. Ovako, pa se ljudi pitu krećemo otprilike znam. Znači, ljudi koriste 3% mozga, otprilike. Tesla, Einstein, oni koriste možda 2-3% više, a šta su napravili, šta su radili. Vi ljudi ne možete zamislite, to je ono o čemu vam pričam, naša svijest ograničava našu podsvest, naša podsvest da je otvorena, znači svijest je gore, ona zatvara podsvest i ne daju da izbije napolje, ne daju tu kreativnost da ispolji. Znači, kad bi našu svijest ovako odsekli, pustili podsvest da se otvori, da upija svijest, sve da upija što osjeti, ti ne bi imao ova čula, ti ne bi imao ovo ograničeno sa jebenih 5 čula, čula je preko 100, preko 1000 čula, za koje mi ne možemo ni pretpostavimo kako izgledaju, kako ti to, ne znam koji bi rekao kad ta čula ne postoje. Evo neka čula koja su tek malo razvijena nekim ljudima, to ti je telekineza, telepatija, astralna projekcija, znači to su neka je otvoren taj deo koji inače nije otvoren drugim ljudima. I ti odatle uzimaš neko 600 čulo, ali ne možeš savršeno da ga upotrebljavaš, jer nije dobro razvijeno, nije u sklopu tvojeg moždanog sistema. Znači, nama se mozak tek razvija. Zamislite, u preistoriji ljudi nisu znali da pričaju. Mi se razvijamo, ali nevjerovatno sporo. Posle nekoliko hiljada godina mi tek razvijamo možda po jedno čulo. U stvari, govor nije čak ni čulo. Koliko se mi sporo razvijamo. Ali verujte mi, ja sam da me slučaju komšije. Pa ti dečko više. Pošto za moje komšije, za 100% mojih komšija, ovo što ja pričam je, je, ne znam, izgudilo se, popio je, opet pravi sranja, nije normalan. A za normalne ljude, ti je ovo jedna sasvim normalna spika. Čak možda, vidjet ću, su možda čak i neki doja pametne stvari. Ali po perinom izrazu lica, onda da su pametne. Jako, brat, jako. Znači, mi smo ljudi u kurcu, ali, znate šta se ja pitam? Da li vredi pokušati izaći iz tog kurca, ili je nemoguće izaći iz tog kurca dok ne odeš na drugi nivo? Ne znam, ali kad bi razvio 100% svog mozga, onda bi znao mnoge stvari. Čak sad ne znam, brate, kad razviješ 100% svog mozga, da li ostaješ na ovoj dimenziji? Možda razvićem svog mozga, ti putuješ u sljedeću dimenziju, ti na ovom nivou ne možeš da razviješ sljedeće. Znači, ti ljudi koji imaju tek malo razvijena ta nova čula su okreznuli sljedeći svijet, nekim zakrivljenjem vremena i prostora. Dajte liku jebenu modelovu nagradu, brate. Samo završim. Znači, tek malo je iskrivljenje vremena i prostora dalo da osjete nešto iz sljedećeg svijeta. Recimo u sljedećem svijetu koji odmah za nijansu viši dobijaš još 0 plus 5 čula, pa za svaku sljedeću sferu ti dobijaš po 5 novih čula dok ne dođeš u ovu piramidu koju sam pričao i dobijaš 100% svoga mozga i kontaš svrhu postojanja, kontaš svrhu vremena i prostora, kontaš svrhu kompletnog univerzuma gdje je bio pre nego što je postao, gdje će otići kada nestane i šta će se desiti s našim dimenzijama, paralelnim svetovima. Sve to skontaš u vrhu te piramide kada dođeš, a mi smo trenutno jedne maletne amebice. Čak ni to. Kako mi to? Mi se tek razvijamo. Čisto ovako, ove pare i ova sranja, to je sve inače pocijepano u nekom trenutku. U nekom trenutku objašnjavanja nekih mnogo važnih stvari, pa nam nije žao para koje su pocijepane. Znači, odlaze u uspomenu i ostaju tu zauvek, za vek vekova, amen. To je pepeljara. To je meni riznica pocijepanih novaca.
Kontam da svako ima kući svoju riznicu pocepanih novaca. Kad pare pocepaš ne možeš upotrebiš, ali si toliko vezan za njih, pa ne možeš emotivno njih da se razdvojiš, pa ih čuvaš tako pocepane. Ali sam objasnio koliko je to bez veze. Tako ja svoj cepam, ali ipak čuvam da ostajem svojim pravnicima, unucima i naslednicima kako bi oni za 106 godina prodali to kao staru starinu koja je očuvana, pa je baš lepo kino srećno. Šta piše Jugoslavija? Ovo ljudi, ja je koristio, napisao Jugoslavija. To jest napisao Jugoslavija, a ja je koristio. Pazi što sam ja pocepao. Zašto sam bio ograničen. Ali, pazi, ja sad pocepao i 200 dinara koji vrede, možda isto kao sad ovi koji se vrede tako presimo. Ne, zebam se ne vrede, ali ne vidim. Ali sam se pocepao ne ograničenošću, već objašnjavanjem nekih važnih stvari. A ovo sam pocepao, jer sam bio pijan. Kao letva, pijane ljude ne volim, mrzim, ne gotivim, posebno pijane devojke koje se srede pa valjaju, ne znaju šta pričaju, povraćaju s takvom devojkom, ja ovakav u životu ne bi bio. Znači, u životu svom devojka koja se napije, povraća, dere se, ima neke manire, Ograničen? ali ne, maniri su maniri, ona ima ne manire, ona ima kontramantire, manire, antimantile, kontramatire, matine, gledamo matine, znači ne vodi takvu ribu u matine koja ima pedigre. Znači nema pedigre, riba koja nema pedigre, ne vodim je u... Nema manire. Nema manire, ima pedigre, to jest dok nema manire, ima kontramanire, nema pedigre, ja nju da vodim u matine, neću. Da gledamo film gdje se ljudi ljube, gdje su ljudi srećni, zadovoljni, veseli, a ja moju devojku, koju ne priznajem za svoju sopstvenu, ne vodim u matine jer nema pedigre, nema manire, ima mantile koji su totalno fake out.